Guys, apartheid was never right. Urhulumente wobandlululo and asozibe right nanini na. But into esi-experience ngexesha lethu lokukhulisa abantwana, experience i-black apartheid. Apartheid yenziwa ngumuntu omnyama komnye umuntu omnyama. I-ANC 2017 initiated i-Bella Bill Act ethi umntana wase-South Africa xa yobhalisa esikoleni funeka aze nezaa zinto ziyi-8 ze i-non-South African child ize ne-affidavit xa ingenazo. Ide ithi umama womntana noba u-illegal ekhantrini as long umntana ekwi-country funeka ngoku ii-taxes zethu sifundise abantwana. My question is, kwibudget abantwana be-non-South Africans bangene ngabazali aba-illegal ekhantrini bebangaka, ibudget xa isenziwa epalamente, do they accommodate abantwana? Do they budget for abantwana? Guys, that's why I'm saying that we have a black apartheid, whether we like it or not, because this sisengxakini, we are on our own as South Africans. Kule Bella Bill Act ye-ANC. Lo mlungu ngendlela enimthanda ngawo bafowethu lento izosilimaza singabantu abamnyama. Asikwazi ukuthi ngathiwa sithi sisusa i-ANC ebese sibeka umlungu lapha. Maningi amaqembu esingawabeka. Angithi lokho enifuna ukuthi ngimchazele khona. Mina bengingasho ngaleya video ukuthi njengoba ngithi asikwazi ukuthi sisuse i-ANC bese sibeka lo mlungu ukuthi i-ANC i-right isehlalweni. Ngikubona kahle okwenziwe i-ANC ayisenzelanga lutho, isenzele phansi singabantu abamnyama. But asikwazi ukususa i-ANC ngomlungu. Injani history yakho nomlungu? Kwakunjani wayenjani uhulumeni wobandlululo? Ilokho kulindele noma ilokho enikufunayo? Uyazini ukuthi yini ongahluyilindele? La madolobha enikhuluma ngawo ngoba ngiyabona nalapha inbox ukuthi niziphukuphuku ngenye indlela. Kunabantu la abajabulela ukuthi during apartheid amadolobha ayeclean amadolobha wena wawunani? Omunye uthi sasisebenza, wawusebenza babesebenza obaba babehola malini? Babehola malini? Ayengakanani amathuba omsebenzi ngaleso sikhathi? So bafethu ngiyacela ke sizameni ukucabangisisa izinto ngelinye iside njengamanje. Asikwazi mangabe sithi sisusa i-ANC ebese sisusa i-ANC si replace ngokubeka umuntu omhlophe. Ngiyabona? Lokho ukubetray labantu abalwela lenkululeko nyana esinawo namhlanje. Ekuthethi bangalwa kangaka ya bethi mase belule beqedile bese sina sithatha amandla sibuye siwanikeze labantu. Kubuphukuphuku le nto bafowethu. Yabona? Ningangithuka ka anginandaba mina nokuthuka. Kunalokho ukuthuka ikhona lokho ngipha amandla ngilongibuya kanjani. Uma uthi futhi kanjani mhlawumbe uyazi kakhulu ngikufaka ucelemba. Mina ukublock umuntu ikhona ngikuthanda kakhulu ngaphezulu ukuthi abantu bengifollow. Yabona? Yabona? Ngikuthanda kakhulu ukuthi umuntu engithuke khona ngizomblock. Ukublock umuntu ngiyaenjoy ukuthi ngiyamblock umuntu. Yabo? So bafowethu ngiyaxola. Uma ngabe mhlawumbe simisela ukuthi ngisayisusa i-ANC, maningi abamanye amaqembu akhuluma ngenhlupheko yethu, akhuluma even nangalezi zinto ezenza namhlanje sithole sibe hondinga sisebeni kanje. Ebese ngawabeka amaqembu akhuluma ngosizi lwethu thina abantu. Yabona? Asikwazi kodwa ukuthi mangabe sithi sisusa i-ANC lapha ebese sibeka lo mlungu okwazi ukusitshena kanje emehlweni ukuthi once aqala sathi sizama ukuthatha umhlaba kuyoba khona civil war la bayosibulala. Kubuphukuphuku lo. Nidayisa ngamandla, nidayisa ngomzabalazo nina. Uyisiphukuphuku nje umuntu omnyama uzovotela lo mlungu. Yabona uma uvotela i-DA uvotela lo mlungu. Uyisiphukuphuku nje. Ufile ngokomqondo. Dayisa ngamandla abazali bethu abalwayo belola lenkululeko nyane encane ekuthethe siphile kangcono kunalokho bona ababekuphila during apartheid. Lama passports eniwafuna kubantu nalama ID azobuzakala kunini uyothi ngasho 2030 nje uzobona ngoba nibhayiza kakhulu. Put it quite frankly, if anybody thinks in South Africa that you can take the land without compensation, you're living in a dream. Let me put it quite frankly to you. If you want to start a civil war in South Africa, do that. Do that. And I told you before, I told you before, that don't misjudge. It's decidedly what are you raising, honorable member? on a point of order. On which rule, honorable member? The rule that establishes point of order, you know what is the rule. But the point of order is, he can't stand there and threaten civil war for a radical program of land occupation. It's not parliamentary to threaten civil war. If you want civil war, Chief, don't threaten it there. Thank you. I think honorable must never member, threaten civil war. You know nothing about war. Honorable member, thank you. Your point has been made. Thank you. In this particular parliament, please. Thank you. Hayi uyovotelwa zidomu
Uyabona nje kuze ubone ukuthi umuntu osempilweni yakho isidomu noma akasisona uyombona ngokuthi avotele iFreedom Front Plus. Kuyobe kubudomu bokuqala bokugcina ubudomu obukuyilevel yokugcina ebudomini. Inkosi yezidomu izovotela iFreedom Front Plus. Abantu abangafuni ukuthi umhlaba ubuyele kuthina, abantu abane-orania yabo, abanezwe labo ezweni lethu, wena uthi uzovotela. Ngizwile nje impela kuthiwa hayi abantu abaningi bathi bazovotela iFreedom Front Plus. Ngabona ngathi inkinga sigcwele izidomu-ke manje South Africa, zizidomu zodwa nje zizovotela leyo nto leyo. Senifuna ukubuyela ubandlululweni yini? Hayi kodwa-ke sothini phela ubudomu abufundelwa, abufundela ubudomu. Sesiyobona ngazo ukuthi obani izidomu lezi eyibona ukuthi abelungu babalulekile kunabantu abamnyama. Kodwa ngeke ngize ngimangale labo bantu labo beqhamuka kulabo abamdibu munye nabelungu kwayimanje ngoba ngikhuluma nawe bambethe ingubo eyodwa nabelungu kuyi-threesome laphaya ziyaphenduka. Umuntu nje uzovotela iFreedom Front Plus, you must understand ukuthi isidomu sokuqala sokugcina. Lo muntu loyo akumele ukuthi aqonywe. Lo muntu loyo akumele ukuthi kube khona nje into enhlenzeke empilweni yakhe ngoba ikhanda lakhe ligcwele isinqumela. Kusemela hambe uncibilikalisa umqondo oqala. Izidomu kuphela ezovotela iFreedom Front Plus, ayikho enye into. Hello good people. Nitibonele nani kuphambana imbono kuto tonke tinkundla zokuxhumana. Bantu bathi sebakhathele umbuso wemuntu omnyama, bakhathele umbuso ANC badisappointe kakhulu bantu kuze kufike la bathi ngcono kubuyele i-apartheid 2.0 because obviously umlungu akakaze wamthanda umuntu omnyama, umlungu akakaze wamqabangela umuntu omnyama. Bathi cabangela bona bodwane lubandlululo angeke liphele eSouth Africa. Kuthi bantu abamnyama batomvotela o bantu abamnyama batombuyisela esikhundleni akusho ukuthi apartheid etingqondo tabo iphelile because njengaye uOmpeter kuthiwa wayesecembini leNational Party. iNational Party levi kwakuliqembu le-apartheid lalelibusa kuqinzatela abantu abamnyama. Kuthiwa ngalesikhathi ipresident le yayibusa ngaleso sikhathi kwakuyi-leader ye-National Party bafuna ukukhulula Nelson Mandela. That's when uOmpeter avula leli qembu lakhe. But before kwakungasiyo i-Freedom Front Plus party, kwakungelinye iqembu party, kwakungelinye igama kuthi aqhube ini le-apartheid because babephambana ngemibono ukuthi the National Party funa kuqedza i-apartheid yena wayengekho happy ngaloko. So today bantu labangati lutho namuhla bamphakamisa Ompeter, bamphakamisa ukuthi kumele abe i-president, kumele abuse liqembu just because wende kahle ku-correctional service, just because babona i-improvement ku-correctional service. But bakhohlwa ukuthi enzabeni yemhlaba Ompeter uthi angeke kwendeke lokho, akafuni ukuthi umhlaba ubuyele ebanikatini bawo lokho bantu labamnyama. So i-question ukuthi i-question ithi nguphi lokunye Ompeter lo uncabela ebantu abamnyama, ngwaphi lamanye ama-benefit labantu labamnyama ba-benefita manje leka wakhatha, ngwaphi lamanye ama-benefit la benefita abantu labamnyama Ompeter ayiwa terminate. Ingabe siyobona i-Western Cape or Cape Town iba ilo i-country yayo letimele? Ngabe siyobona i-Orania iba i-country yayo letimele? Asati. But mine ngokombono wami ngithi as black people, as abantu abamnyama, masingabaniketi belungu emandla, asimane sichoose kuwona lamaqembu lesinawo ebantu abamnyama. Bakhona o-Operation Dudu, bakhona uMachen Achi,
bakhona o-Patriotic Alliance, akhona o-Action SA nawo MK Party. Asichuzeni kulawo, even EFF ikhona. Dan ukuthi sibe sebantu labamhlophe emandleni, bantu laba sizonda bangakufihli lokho, bantu labangasifuni, bantu labathi each and every little thing or each and every chance they get basikhombisa ukuthi asideserve ukuphila nabo, basikhombisa ukuthi bafuna kuphila bodwa. Cause kungumanje singasho ukuthi ANC ina 40 years ibusa, bantu labamnyama bakhululekile, kodwa siyakubona ngokwemnotho ukuthi bantu labamnyama abanawo umnotho, bantu labamnyama bakhululeke ukuthi bana inkululeko yokuthi bangaya noma ngabe ngikuphi, bahamba noma ngabe ngikuphi labafuna kuya khona, bakhuluma ama language yabo bakhululekile. Kepha financially umbuso usaphethe abantu abamhlophe, so manje singakabi financial free, financially free, but still siphinde sibuyisela bona abantu abamnyama. Kuyosibekaphi thina as a country, kuyosibekaphi thina as abantu abahluphekile? So angathi I don't know ukuthi nine umbono wenu uthini as a South Africans. Please comment down below and tell me what you think.